Audi A7 Sportback predstavlja Audijevo sportsko lice u luksuznoj klasi. Sa svojim dinamičnim linijama, sustavnom digitalizacijom, sportskim iskustvom vožnje i raznovrsnim prostornim konceptom uvjereno utjelovljuje novi Gran Turismo stil. Vanjski dizajn modela A7 Sportback odraz je novog dizajnerskog izričaja, koji je svoju proizvodnu premijeru doživio u novom Audiju A8. S velikim površinama, oštrim rubovima i zategnutim atletskim linijama, model A7 iz svakog kuta signalizira dinamiku i progresivnost. Sportskom izgledu pridonose single frame rešetka hladnjaka, uska prednja svjetla, odvažno oblikovani otvori za zrak i niski prednji kraj. Snažan dojam ostavlja stražnji kraj koji je podrezan kao kod jahte. Dugi poklopac prtljažnika završava u izvučenom zakrivljenom rubu iz kojeg se iznad 120 km/h automatski izvlači integrirani spojler. Tanka svjetlosna traka, kao tipična Audijeva dizajnerska značajka, pridružuje se stražnim svjetlima koja su napravljena od 13 okomitih segmenata. Unutrašnjost oduševljava svojom futurističkom salonskom atmosferom. Središnja konzola usmjerena je prema vozaču, ističući sportski karakter Gran Turismo modela. Uz virtualni kokpit s 2 zaslona, tu su i ekskluzivni dodaci, poput head-up zaslona i kožom presvučenih površina. Novi Audi A7 Sportback predstavlja Audijevo sportsko lice u luksuznoj klasi. Sa svojim dinamičnim linijama, sustavnom digitalizacijom, sportskim iskustvom vožnje i raznovrsnim prostornim konceptom uvjereno utjelovljuje novi Gran Turismo stil. Vanjski dizajn modela